Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima Ava tolu amo. Radio Samoa, Tasilima Ava kolu amo. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono maasina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tutongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tutongi ino le whainga o nipo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E toa tele whawhine e a mio le leila tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua lato mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Lo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ava tolu amo, se kia Radio Samoa. Taimi tu le mai spuluono minute le o te aile tu nas pun mandua. Tau tua pa ua le Radio Samoa, Tasilima Ava tolu amo. Pa tai le tua leo tato mone tai au fo le sto nai. Yo e tau alanga I tempo I. Ia, ko whelo ai la stolo me. Leo tato I la stolo me lu ono lima, swapa mana olo tato li o Yesu keriso. Whalo alo mi ngau tau ai o whorowan patalo patu. Pa I maulunga o tato o turu, mai lava I monga maulunga. Pa ia se o pito I titi ta lofa lava. Ma lole so I fo maria Samoa. Ma lole fo lau whaptai le atua. Ilana pure fa soifua, le tau soifua, lo wola leo tato I maputa po I lungo pe au nganu ea I le tautua fa au le Radio Samoa lima Ava tolu a mota lofa lava. Pata lofa ya pa au tala lei lo patuna pa lia. So se tapo au te ro nei le lano langi atoa. Ya mese to vini o tau suina le mai o le soifua. Wa lava ni nganga mo ia malona malo. Forovan pata lofa tu ta lofa. Tanoa lava, patalopa e tunu, malu le tunu. Malabara ia I no foanga, upu moni lava e le singia le alofa reri. Tau sia I tātou le malamalai, laung sia I tātou, whamlianga sa mai. Ia maise alo tau so I fua tulu I tino, so mantou wola, tātou au ona mo ia malona whingalo. Ho wholopan patalopa atu, patalopa I so sa mauta ngā sangase I mauta malawa. Patou tulian malu le tunu, I ngā sangase o le tino. Ia le lofo le li malana pa mano longa lo pa iatu mo le manosi e tātou te au auna I mo ia malona pingano tā lofa lava
Whatalo po la uso tu papino tinao tuli o lanto whasalanga. Ia no puanga e le pio ia se ma ibo lano po ia nisi ai tarjonu. Ia tu longona le lofo le le tu la po ia po de mato tano va mai se lau fio se lau le lei po i mai wala ngona le salamo. Pa manatu per salamo le wi ona ta mai ai le o ia mato e fo. To fo ia i lona ai. Ia fo mai wa te lea se o onga mai tonu to ese o tu le o to pasalanga puri tua le lalolangi. La el matango fia le lalolangi e mau wale so i fua. Tato woi le ni. Ai o foroban patalo patu. E o lama na yalom pa nau tamam tene umano lo mai. Ia o onga le weekend fo i tau lor tu spaia. Po i lor tu spaia. Lei ase stu se vamve na mowala unga ngana tau tala. Numero tasin so i fua ai to matua mola e taito. Ia lofa te le atu mo tō alom whanau whaamnia ne ni o tō rumnai. Spulu mare bidu te ua te ale tu lae. Spulu mare lua le tau tua le Radio Samoa su lima iwa tōru amo. Sorry. O wakorkango amale uka kopo. Ia ele i po i mai asa vea. Ia e staimi o ruma e tari tonu. Ia po i mai po o ia. Nisi o po puanga pale ainga. Ia la tō ona whatau waa. Taisu tō tō tātou mā puta. Se ia pa ia po i yo le no po se kaiminga i lau. Te le po nei tu tō ngia le fiafi. Ia e tātou mau pese maputanga mātango fie. O musika. So ia po nisi ti ngā maputianga o pinangano. Ia mese wha tō nai loa. Me o loa pe nanta wa e i maunga ifo i banu. Ia pa ngano. Tātou woa i le ri ese le mātango fie. E la ngona lo mawhana whana. E te sāu nia lo pinangano mo le sā pati ata iau. Pa ngano lo nisi me o lo fo atu ia te oe. O le kamangai pia rua i luma whale me kua whale. Ore me kua whale ko ngunga. Pai, alu iai, ko lunga, alu iai, whapenga, e ioe. Ia, mau pēa le, tō vai o le, wha tua i leri. Lona lama ngang pa ia, so ni mai tau tō rua i tātou. Ia on tātou maua le o le fia. Manu via lewa kēne mano le atano, la tau lunga le ala, pe lava no whai atu. Whapangongo atangi ao, pe te le fia mai. Ia le pautuanga lama le tau tua le Radio Samoa, awa le whaonga ina le telefoni. Ano pai talia le nā, e leo whātono ina e taito po lau pinga venga le Radio Samoa lo tō pa ia maro tō malu a pai au ngā pi ia re ni a pai po ia e vea au ngā pata pe ia wau le tai ia e longo po ia ina nama le malo le tono mō tātou uma telen soi fō ma wai wai pa pole le telefon ia o le tā bale nai o atu ai ma show a inga si o lua whanau ia ke uwhi kau i mare pa auke le au lia la sa a kuwa lalo ke whaore te mauta malawa kani ta ole ro le mole pasia bori le lo po ila saul ko makau po ila saul nga vale ai pitau i le mole a ta nga i le moli pe mai tu mo ba ai lo ai saunga le mu le embolites ka nga yan si le sila ku ro mo e alu le ko ai so male embolites ki le ka nga ko ku wa le la ko ka vale nga la ko yo ku e ke ku mai ai be nga lo mo a saunga le mu ai ale saunga le mu ia fai mani ia tanga ai fa ai lo lungo le wala le se si lungo le tu la fono le ia se si lungo le tu la fono ma kupe asia or fa tamala ia ma lo la fa tan malo le tu fa fetai i lo to talia ino le tau tua le Radio Samoa su lima iwa tolu amo ma to la man ia ona fa ta va sanga wenga mai tu mau fa ta va ai o ma to tangata ai mo lunga bi inga foi le tua ba lo tu sa le liso tato munia fa nga ina lo to so fua so mato vola mo ia molon penngano ma ba ne la langi a o nga so fua mo ona tiu te ma fa ba na o ile ni ona na fa unga ia tato ba war tu olano o lo fa ma ai fa tai lang mai tau tua le Radio Samoa su lima iwa tolu amo tau tua mo e fitu aso le vai aso lua su fai tu la patalo bato le penga por ai Elizabeth pero ano ioi dino ya e sau ai leo ya ko pabovina Danielu alo fatu mo lua mo patua i pa toi ya ma no la vale ma puta mai umwa vai aso dato ma puta pia por loto tanto maputa pe ai le ngona se vai o le ona na fia ma vivi le li
Te le manu le tunu lau lango mai au fa mnianga o lo faanga ola. La ngona le malosi ma o bibi I le tua o te fa manu wia atu ia te oto. Ia manu ia le manu le tātou tunu. Philip Billy ma le ainga mai ranui alofa te le atu. Whaptai a mosa mai me le pone. Ma no le ma mai tu sare tau o tātou me le pone au kilani ua manu. Le umana le manu e le surula e o wawa poi. A mi lia whamoana whaptai te le lava lia whamoana ma nei atou sa maringa runga le maunga ua ni o mata a me le whangwai. Ka kia le Sprite, Diet Coke, whangaro. Whaptai a mi lia whamoana ma le maenga ma le mua Wellington e alofa te le atu. Ma le ria fwere wiki ene le maro le tātou. Tanu, ea, ka kua ngai pese. Nei binu te saidi atu te mai tai a anti ma le tautua le Henderson Gas. E si tien maro le tātou. Tanu. Feel
sia su e bebe panga e fai fa manga io che le fai io sia un caleni cosa me la uma ia ato e pobi tuna i loa poi vai nga fo o leo le sto nai tolu me lua o lori ma to poi se tala ia ka viela sto lo me ana tu tato tu vai la sto lo me to pa talo fa tu nga fa lo ma lo tato no sto vai nga tala tau lo manai sul la lo awani spanga au kilani i le so lo na bela pa mawina le maulunga suma manu lu ia winter ka ko spulu lo manu i le a fiafi o le sabidi angi mai sau te sifo lo awawa po i ni spanga au kilani o le mainga mo atai ao i le asa manai le sul la le ise me la tatu no fale o umata po i le na sana son tayao manesulu la wa po ni spango au kinani sulivale mapana mo tayao malon manu le pia fieba o le bainga i le asonga fu o winga po na le tau e ali ali mai le asonga fu mansango fiele sulu la ya spulvanu lo na bela le asonga fu malon manu le pia fieba o pasol mto manu lua au ni spango o le asonga fua a wawa io e ape mai ma nei ala sulula ngai tu asonga fua a le to te ponga mo fa longo la ia pe tato i lo longa o matangi ma no rosi ia pe la mono vea o tangata e te mi e au tango le o motino au vangi ba ia ka ka e ro wane i do me fai kau ia o la martana tau e mai lungo ngai masi e va penga ponga ma to muri ta ia apa ia na ku ngai la a ke waki ia pa mele silo mako ele se follow o nga ia o nga nuenga ma mana de ele o ele sir pier tanga se fo sa vaina fo ia vaina no tu oi mana ia lo fa malu e pe o nga nu e fa pu ai fa le pa usi timu wai kanto roto roma taupo tanaki so na anga ia tu ila lo ia malo no ku se da mangel ka lo ngole nga al makangi marasifi aya e sira to ia po ai ole a mano no fo e a lo manaya le anga e to tau nga isa al klaisese mo no tu ai to a manu a manaya va va tu wan tone la po manaya manu la pe mai amilia manaya e sa leia o lusul ni to sanga talu no on le youtube ala pe mai keep smiling e mai el fia e te paola i fo i le fia resta ngata pa keep smiling sa leia aptai me lia pa mona ma baenga e a pa tala pa si o tato to no i Samoa leu pa vai ato leua to e lus pulu le tasi nei e a ala to e lua se pulu i le lua i Samoa
Patana bantu le atoro tātou tunu whamuri mai lau ele so i fua ai mato wola e ai wana i no fuang tātou whirua i pe tāna sanga e a lai mai mana ia tau lai mana ia tau si o tātou tunu lo a wawa i simaenga o le atunu lua suru iwa le bela pa mauna mai Samoa malona manu le fiapi e lua suru lima e mana tua i lau titano o sta venga na tala tau mor silfia e mesi au porklame whanga solo le wato e spuruiva minute ona tale o tasi se isa i atu le tautua ale Henderson gas po fewa nga i ati. Yarabati amina reta boa nanu e ala temba wa apal le fitu Texas sole kama feo e puro kaupo e apa tu le jefa time na reta boa nanu watu mo so mao sino leo ya no le mai Su
Pai tu mai le wa lima minute ona tano le tu nai tasi ya mo no so inga ia ma le sui pole o le tautu le hindi sen kas le wat mai ia mai ta ia ati pa tal pa tu le ngang pa lo ma lo sui po ma lo ngolue ma lo po le usu wa ta to o mai i le si ui po i o le nei va yaso Ia malo se fo taito ia langi mafo ia te elu fa pena fa fo ina tapo kalamele nei tula le aso. Ia malo lava nga lulue ia olo o manuia mea o malelo fole tue nei taso company nei. Ia masalo olo o manuia fole nei tue taso ofisa taito. Matango fiele lo fore li usu mai fo i wa manosi fa po wina le manosi pe o le aito o e fa tali le li fa po wina lo lato manosi pe o le aito pe ka fitu balu aso le vai aso o le fiku aso le vai aso o fa balu aso le vai aso le mo el po a ko anu mo le au ia ngalue ia e le sta manosi e abeli inga le tua o le manatu mai i tangata o le tangata manatu mai le li ai malo fo ia o le ngalue o mo le vai aso ia ngai po inga e manga po la karse po wa pero sa o le pele Ia sa o le no mana van po te le suta po te mine e tapune tato media. Ia sa o le ia pe o le sila finga maro tato tu wala pa pe o isi si ka suta si ngai ia e mo po ia anu le tar suta si ngai ka ka pa ka ria po ni si o wala au sa o le Ia sa o le. Ia tau tu wala vana tato company tavali nei ia. Mole malu fola tunu o lo ofia apalai mai pe o le teimile o le po e tele na vanoa i to tele ia o le pe o le ala na o lo tu ai tu le teime mana vai le ia tangata ia whainga luenga le po. Mana ia tele. E hise kaini po le e ngalo inga whaila o lotu moe ati? Le ai e whaila wale lotu moe e le i mo po. Ese wa foi o fa pe wa kuai aku wa na tu vai ai esel manga yo lau kani kwa no se lau pasenger kani ya wa le nai mo wai sanga ta tu lo fo ele pa pe usu as por as tu mo ta to uma e no tu lo wa vai nga wenga e le ko po se me ai por as si me ya su lu lo le moenga ma no lo no a wa ngalong pa tai le tu o mo na so ai ma no pa tai ya la foto ati por la posta reporti le nei a olio le sto na le waso todo o melo o olio lima ma le ngang pa no Ia fa tai lava mo le ava noa ia o le se tato reporti atu i le tato fa vale o ana nei le tai au le tau no me tato ai nga mela lo Wellington ia ma Christchurch ia le sa o mai nei le tai au ia le ala te minei o le fa solo ala to sign up ia matoe o atu i la lo le miolo o au mawai ia o si vaenga la le i Christchurch ia o le pe o atu to i pu ele ferry ia ito o ai Christchurch ia ai o tato anga le lo Wellington ia o le e trai sa la la lo le miolo lo no foi ia o le ala fa solo ala to sign up le terminate ia fa tase maniso tato anga lunga nei au kilani ia e fa muli lava ia la to e pe o le ave fa mo na ia tato anga ia malanga mau mai ia e tu le ai fa muli sign up na ia tato anga lunga nei au kilani ona o le e lata mai i le tato officer ia o lo ngalulue ni so le officer i le fa o maina o application na tu ina mai le malo na tunu ane tai au i o le wha umona large ia ai le i tapunia le tato ofisa le tu lai lima o nei lai e tapuni le lima ai le o le onu mana ia ka ngoa saungi le lok ia sa o le i o le tama whai lava se vave ai ona large ia application ia ai le tapunia tato ofisa ia pe o le finance e tapuni la so le wha ia au le tato ofisa ia e tapuni le lima ia o nisi fo yo tato ainga le sa walk in le sa o mai i le officer le sa faiara so apalai nei sai au ia la wa umona la tutonu ia le fa atali se tali mai finance ia o tato promotion failo tato promotion e tolu tato vale le fa pena fa alu da semine o te lo sa semio you lie ia le fa pena fa o mai lo le promotion tato vale tolu le mau le mea lo fa tupe fa fetala ile piki apo Mahindra
Ia fatase male Scorpio Kiwi Edition e lua feta la le mea lu tupe maua ia fatase male XUV 700 fitinu 4 ia le fo e maua mea lu tupe e lua feta la o mea lu tupe lo ta o ele adding ngungo le tau ia yes ole o cash gift ia mai le company sa vale le Mahindra i customers o le o mai fa sa wala sa vale e tolu o no la so promotion le fa alu se mele yo le mai tau lava ia so tele lava le malo le sunu le fa pe o na apalai sa vale e tolu ia o le alai le o pe o le mafu anga na o lo tuai o na fa musa pe fa uma ta so promotion le ia fa ta sem ta ta vale lua fe lua lima lo tau nu Allah ia lo tau nu ta vale lua fe sanga nei ia sanga nei it's a brand new car ia o lo tau nu ia o se taimi ona tu atu le lungo asa fo yo ni se ta vale ia pe yo sa vale no tu atu lunga il sa so Facebook ia fa ta sem ta so cashback ma refill ia o le maua ta so cashback ma refill ta sa vale malava ia it depend for ile cashback e maua le customer ile sa vale lo pa pe ona apala ia ia ta so refill le fo e maua refill o se tanga sa no e refer money ia so le refill la ia e maua lai o ile sanga le e maua le afeta la fa pe ala pe watua o a ti mo le sil film maro ta to no watua o manuia no ta sanga e maua lai o ia e maua lava e oe a fai te susa o mai lava oe ia ele i refer na mai o se tangata ia e maua lau cashback so o le cashback le maua e oe le maua e oe refer o le refer e maua e tangata le fa pe ona refer na mai oe i le mato o visa man na lau manino ma yo to nanga ne mo le fa lo pesasi po istangata e mo o le fo le cashback ai le anga ba ala o mo le referral kusala le referral e kaulanga lu ya taitoranga o sa ole ia sa ole le o le se ngale na le referral male cashback mani se sa lava o felo apala ia ma wala la cashback ai a pai o le nga referral mai o lenga kango o e falita inga lenga e referring mai e o e taito sexy tanga so ole afisa lala e mawe o ia ai le mawe tanga tale rock angale o cashback line mo na nine what ia sa o le singale now o vai ngai o cashback male referral ia o tato le tata fo ile benefici ia mana ia to o ia sau noanga ati va mon ia e au lava ona sila fia ma fa manaso tu la sunu ia le tata le benefici per so tele lava ia lo bala au mai ia ole benefici so e mana o mia lava le tata full time ia tata le sau support po sa fo ile sau back up the support low application ia atu langa ole pay many ma le tata ia lo tata tongi al tangata la to e te tongi lava e ole te benefici ia ole tata ana o se tata fo ile full time e sau support low application ia o le siva inga ole back credit ia na tadia o to wa ia sa ole ia ole talia ma so ole back credit ia e pe o so tele lava ia ole le situation le anga le ngoa moni lava ia ole talia ma so ia olo ia fo ile ma so finance por ma so ia finance ole ma so option 2 e fa nga ia e su ele ta vale ale tanga le anga le ngoa ia ole au nanga lava le ale company fo le ia fa maliele lo sole ole customer ia le customer male fia ia ma wala ta vale so le ala fa nga le ma so option 2 le fa nga ia le ma so ai finance ia su e ta vale ta le anga le ngo ma lo fa tai lava oi ati le umanino tu nga uma
le transport le benefit ka ngai se ka to po le wa ku la ua manino tunga uma ya mes for cashback ma le referral ya mes so la to mai la lo nai e stongia o to pas se sau piki le airport o manino tunga uma ya ai mes fo le fa le tono tongi ai ta la fu ne ya se me o misi atu pa mo ati ala po atu pa mai mananga pa no pa tai le ai o sei lo le na wa fai lo atu uma ia vai nga fu sa fa peona fia ia fa manaso tu pela tunu a ia ule ia a fai la va ia lo fia mana o mi se so ani semine ia au lo teno fo ia vala au mai ia o ati ia pulase so ani fia maua tu ai ia se ta vale ia polo ainga mo la fa na ia o le fo e salia le Henderson cars so se la sene lava le sene sa so Samoa le mele anti o le learner license so se la sene lava yo le fo ma faio na apalai i lo passport ale so la sene na i lo passport ya mana faio passport yes o le ma faio na apalai lo sa vale il passport yo o valentau mana fi fai lo tsu malo sino ya vala au mai o asi ele numera oval salau fitu sasi ia pole susa au mai foi il mato address ole sasi va fa Kevin to Shrive i papa toi ia pole i melisa au mai foi lunga le mato Facebook page na alu le Henderson Gas fa sai tele lava tsa mo sa poka ia te filo ele vai so fo a manuia tele lava sa pasila so sai out fa sai after ten lava ati mo neva yaso ya alo fo ile li ita fo e mai nga wenga pa mile li mo ria fo le alo to mo sa pat yo la tanto pelo i pea ai mo ria lava ni yaso pa so fo ia pa se fo sai to lo fa no fa fo so fo ia so fo ati mai le Henderson Gas e le lo val au le o por se lau fitu tasi over se lau fitu tasi Fetu tasi le tautua le Henderson Gas tasi pa Cavendish Drive i Manukau City mo le lama le tautua le Henderson Gas. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, the COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. E toa tele whawhine e a mio le lei lātou. A oe, ua whasilisili oe ai lātou uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le avanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua lata mai le Mother's Day. Auane i atu ngalulo ma fau se mea alofa mo mama. A visa o e whaatawhau i le Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tāla. Te tala le whai toa i le ono lea fiafi, wa fianga tui sa mau band i le po atoa, te tala fo i ma le tātou pā. Wha fia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Manrasco. Whafsio tai mai lisi mo sau pukin i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu.
In this update, reports of a pro-Russian influence operation targeting Australia in the lead-up to today's federal election. The Australian Broadcasting Corporation alleges a pro-Russian news website, Pravda Australia, has been laundering propaganda in the lead-up to the election. NewsGuard's AI and foreign influence editor Mackenzie Sadeghi told the ABC it appears to be designed to retrain Western chatbots and increase division. Prime Minister Anthony Albanese is brushing off concerns. And it's not surprising that they would reach out and attack myself personally, given the strength that we've shown in standing up to them. Prince Harry is expressing his wish to reconnect with family, especially as his father ages. In an exclusive BBC interview, the Duke of Sussex has addressed losing his latest legal challenge around security arrangements in the UK. His taxpayer-funded protection was downgraded in 2020 after he stopped being a working royal. Harry says he wants to make peace with King Charles as life is precious and he doesn't know how much longer the King has. He says his father won't speak to him because of this security issue. Rat footprints have been discovered inside Bushy Park near Whanganui, sparking a major predator threat. A fallen tree provided a bridge over its predator-proof fence in a recent storm. So far, Forest and Bird say no predators have been found, but it's on high alert. Conservation Manager Ellie Mead says everything's been done to ensure the sanctuary is safe from predators. Lots and lots of things are going on. Most of it is people out there setting traps and putting out bait and looking for tracking cards. Warnings from the charity sector about possible changes to charity tax rules. Finance Minister Nicola Willis said there'll be no changes in this month's budget as she's still working through the complexities of the issue. National collective Hui I Community Aotearoa says the prospect of changes has struck a nerve. That's news. In sport, history for Mercedes driver Kimi Antonelli after taking pole position for tomorrow morning's Formula One Miami Grand Prix sprint race. The 18-year-old Italian rookie is the youngest pole sitter in any format in F1. Antonelli is thrilled with his feat. I'm feeling over the moon. I did not expect it, but I was feeling good in the car. I was able to improve lap by lap and find that consistency. And that lap came all together. And I'm super, super happy with that. Liam Lawson will start from 14th on the grid tomorrow. Another Kiwi golfer, Fiona Zhu, is set to miss the cut again at the latest LPGA Tour event in Utah. Zhu is 4 over par for the tournament, 2 over today, with 3 holes left in her second round at the Black Desert Championship. The projected cut is 3 under. That's sport. I'm Sandy Hodge. Samoa Ava.
fia mai Ola ula me pa ua susuru Ya Samoa nei Ti o ua tulu Fola tu ya fia pa i mai Mama na o ma fia fa alongo mai Saulo e tu si mai no lima Te a e fia alu i me masina Sau malolo totali tonu o matofo Ole au fa atonu Fola tu ya fia pa i mai Mama na o ma fia fa alongo mai Saulo e tu si mai no lima Te a e fia anu i me masina Tau malongo totali tonu o matofo Ole au fa atonu Yo e len panangalo the best of dia ma ne pangarin foi padala batu na soni a pa ma ye man pertua man no falo ya ma no lama kama kuai ya dia ma pedielu ya mai la to uma lama ya le ngalo lama foi ya tau tua foi ne te mali ya mes foi yo topi what sopia le vai ta tau sanga ai le ua pat smile pule le o mega gas e paise tala o pa i fo le ne va yaso le ngang fa alo tong sielo pionga le pule pa tala pa tu ngang fa alo ma lo tau tua le fo fo le ne va yaso ya ma lunga la le lo fo le i lo tau tua mtabela le va yaso ma le va yaso pa tala pa tu ngang fa alo Ia, e loto whamawalalo ma le loto fia taito e whaele amanoa e whaea ma whonga le ako le pulenga le tato whalekawale o mekakas. Ai. E e whataro whatu ai lau sunga le au, ia po le tau tai fo le tato po le kalame o le Tanoa Ava. Tai lawa. Ui, ia vi inga lava whapo ia te ia taito o le vi inga lava whapo ia te ia le nei fo te mo le nei lau lau. Ia wale mea mo ne man me sau taito yo o tatou na tatou mo moe ma tō whae le pō na pō na tau mate. Tatou tau mate pe tatou te wa aia le malamalama le aso. Ia ai ui lea. E le ma whaina tu la fo ia e le tua i tatou pipi pe le tua taito. Ia o le baera ngai e ngā le tau wā e sosola e se malete. E la bea ia, e la bea ia i fo ia kia. La bea ia a wapa au. Ia. Da bia i fo i ma le malu la to ia to te mua ia po ha i ngā mama ia me mau ngā mama i mama i ma le penga venga ia ele fo i la bia i fo i ni tu la le wa ta tai mai ia po la bia to i fo i la ma le sunga ia le ia tau la to ia ia wala be ngā le mea ta si ia ia ta ia la man mia le au so ia i le tūra foi e foi le tua o ta nei o ta a taito. Ai, lava. Wale mi inga pa foi a tia le nei o toi maula eva noa taito. Marota noa tong sia pa tai ele ese lava e pi ama lava e lau sau noa fo i mtolanga uma a le lava e pi il mo le ala pa pena lava e le pa pe o tanto pa to nisu langa ia ai o le tanto wa sua pa tamali e tanto fo i o asil fio maro le atu no tato lava o le ata lava pa lava le mea fo le ia ne i se e lolo sa o le e anga tonu manu o ar fesili o le upu le atu no ia wale no maua le nga pa ku se manu fo le pa tonu ina lau fenga le pule ia ave o e masu i o tato e asi aku le mautanga se ngase i mirror mo o ke le o mautinola o maritaimine o le asitana mai ai pa mole mole tongsia
E pe go pia tali taito. Ia. Pa pe apa pe le mo e miro mo. Ia. Yo mina lai le ICU. Magau kia. Magau kia. Ia so ia. Tau ia tato mo se lau lau li. Ia la tato feu tanga i poi. Ia ma no le eva. Ma ne o pa ia mo maritong sia pa tai lau tau tua. Ma ta velan mano le tato tunu. Le wanga e te poi le weekend. Ia ma lumana i poli sa panti e tupi tau whao i tau mapa palenga. Ia nai lama e manuia lau tau tua. Ala fatu. Tong sia la po stala. Ia pa ponga maro si o tato tunu. Ia. Na le tu tele la se fa mentalanga to sia ia na pa tai la sunga le o molo ma to no pa au le nei tu la le uli ai ia te la la tala na fa ia tu o le bi inga lama e fa to ia te ia la ma matanga se yo o la le ngata anga e tanga te ilo ngata anga e lo ta to ta pa au le langi le singa ta anga lo ta to ta pa au le langi yo e o ni la ma me sa o le ato no foi te e te yo ina foi le tu langa taito ia le nei tu la ia e fa taia la sunga fa pe foi le ulenga le radio Samoa e mo no le na te pera te ta longa fa disnisi ali tu la fa talo fa tu la fa pong anga Samoa e fa talo fa tu si le ba tele la ba mal palo e la fa ngal benga sto file tua so se fa te ta ulanga lo to sina pele ba yo le ola ia awa la ba ni nganga molo ta to tu e male le tanto o tato maro o le malu foi tu mawo ita to le ni e o le fa babau ta o mele tu o tangata na to ia ai tina ne foi fatalo foi tu asin sino tato atnu yo tapo e pe al fai ba alum fa na te amanga luenga ma o nga le aso ia tina ne foi fatalo foi to sia i mauta ngasi to tono mauta ia ma tu asin sina yo pupula ngotole e a fo il soifua ia ona o nei vai tau la toi a mese da tato sabadia fo le vai tau manulu ia tato fa fo ila le tua le tua io wa no ie mo mele tali mal fa malolonga ni ana ate mo ia tato ala bala to tong sia pe me masani to tong sia to no tato wa community pole le afro community Samoa ma te roa to e tu ma la social ni tau fa mam lama me tu langa me tau finance e o la insurance ma tu langa me tau na fai ia e fa ma pa mam lama la me tong sia ni ana e o fa con karate tu langa nga ia e fa matala uma la me tong sia le ngana Samoa nai la matanga se o mulu na e mam lama tu langa uma ai ia ni si tu na su mai matala mai out e pia ma mai foi ai tu sala ba tele fai la sa bale Samoa e si tong sia fa tu ina oi ni ana mama tulanga uma yo e tu salava pele fai so tabale ne tato faltavale me gas al so sanga motosia to sanga tu sia mon mamalu la tele tato atnu tabale ya matameta tabale tato loli tato Toyota Dinos Nissan Atlas o tapo cap ma 5 cap ya tena ne full tai fa pa malta yo no pa tato mai tato family vans commercial vans o tato mini vans o tele tono tato lotoa a o telefone ia tato a family events wal mia temire tai se fulu mal tai fulu on for pa solo me tato apu tato youth for Rangers Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton Nissan Navara ma le Mazda PT50 o tato piki apulo lo mo temine tono tato tato faleta bale ni ana ma una manatua specialize lo me kakas ena fo ile fo il fatino nga wenga fo le temana e sule langol ta bale sui foi poani mer tabale te mana pa pipi poni me foi pa SA pa funda ya pan fai la man fai tu sia e se tau tau mo pie na foi peli se tau eu mai la tabale la iti e subi la po me subi tololo ia tu langa pa penga mo ai se so sa ni ya tu sia le la pa to mo ta tu ti e a feli ma se la ta la tu fi o ta to ta to se tabale e lua feli fi a ta to pick up manatua e ai no tanto a pasar longo fa business ai manatua le foi mo senga na lo fa na lo fa tanto wa falta vale ya sa tina o mai nei ya Samoa su mai mantala mai au fa se ta tala yo e su so ani at foi te oi fa mama tu langa uma ya mo fa mama abenga ke mo foi le so ani tu e ala le tanto penga na lo fa tu tu langa ia su mai mantala mai au le lu se la kemen stripe inge I papa tu e lu se la kemen stripe
E pa fai fui nai pala au mani tatu le nai, o le oiva lua fitu lima balu te sidua, oiva lua fitu lima balu te sidua, al ke fone tungsia o le olua tasi, papitu ono lima fatasi, olua tasi, papitu ono lima fatasi. Ali sola tungsia taito, Ia, sauno. na tamanatu tu lava le atinu, fa mole Samoa, ia maintain pelea fo ile, ia insure le tabale, insure le loa lava me tutupu. Amal temnei, ia mani mia tele lava le weekend Samoa, mia fai o filima a taito, ito tuino le tatu atinu. Ia fato papa tu tu la sunga taito, mo temnei. Mole pa mano mal pa taito sia de se luatu pa tailo to tu ai tai mi tato te to e lava ia o le fia lava me fa nga benga tai tono sua malia po lem so longo manu ia po la lava le lava mo lava fia ma pa yo nga benga pa tailo to tu mano tato tu ia mai se o le tele po yo nai o tato tangata o lo sulu fa ia tu ia o lava la so sani ai ia wa nga ba po i oe mo tulanga lava e pa lama nai pe ona e sa noa anga lele mo pelo fia ya me so mano si tino si le ngang ma pa to nga lue po topi ti akono man wi lo topi a nga lue le vacanza pa to mo ia po to tu ale o mega gas man wi i ungo nei ya so mo to tu mo ia po sa pati tanto pelo i se tai me o no mo tai nei alo te la tong sia fa so fo ya. Ia, so foi mai mania taito. Tai lava, sei foi. Sunga tong sia Bill Wilson, hewe, lelo tal noa i le ono tas. Papitu ono, lima pa tas, lenga loa, lakua, sa ole. Ono tasi, papitu ono, lima pa tasi, po le telefoni vo le, kia wakwa, le akore oiva, lua pitu lima balu tasi, lua oiva. Lua pitu lima balu tasi lua. E le lua salau Cavendish Tribe i Manukau City mo le lamara tautua le o mega gas. Pe lamara pautua ina le ua maua mai po i le Tanoa tongsia. O tātou po ina le i meio insurance po o tā mane. O te pi ama langona lea e tau na whai. Le alamara toi ngā tā mane e po ina le e tau ana whai mora pautua ina o lo fa italiana mai pe no pa te o matau tala mar fa aloa lo apa italiana mai so fo mo lai taito al pautuanga la malato e meio tato tamale ya me spo falem to lang pa pena me afalem ya o silpia se o la mar to silpia e volta mi ano no wa e pia pe o mo le lo ka usanga e le la bela ka male e fa pena la ngona e so mai. Ar taimi atu or taimi ro na po ngati ai mai se ala ta vale sta vale fo to mai ala pa pe e lama le o ino o e pe wa i lungo le wala ya una to to no se le va pe o pa se no ngona e pule o ar po tuanga la ma tai to la to male nga mo lano ya ta wone le pa tai e le lama pa yo insure ta male ai pangapo ni pa te ua wa pa ina se oi ai pa le tonu e malesa vale le isa o insurance e le polera tangata la nga sa olo a o e la le oka se avenga mama fa ta wa veina o ko ke le o pili na mai ya me se po ola ta vale e le ala pa po le feolono ai pa pe right off lo ta vale e le ko mo sa ka vale e al mo ko po ngatia a tonu a mane po tonga dentro mai muri e tongsia e le lama le pai o insurance ta male am so se tu lang lama e anu tupe ai ya te wala to e onga po mele yo le travels insurance kai po le pai la insurance pe alu malanga po le te ua ngase lai tu la langi ia malanga mai po nei manisi tu ia ula to tawon fai wa le lo pa pe e le ase tu fa mo malanga pa no ai tu at pe o ta fa tawon e le ale pa ta pe o tai ia tu ale o mega gas los lao Cavendish Tribe Manukau City o tasi pa pi tu ono lima pa tas tong sia pe o Wilson po le oiva lo pe lima pa tasi lo mo le la mar tau tuale o mega gas. Wala tamaile Mother's Day. Awane ia tungalulo ma fau se me alofa mo mama. Avisa o e fa tafau i de Mother's Day, dine and dance dinner ale tui sa mau Manhattan.
E te whiu e taumafa, tele seafood, ma le tele o tu ainga mea ai e te fili ai. E na o le 5 se furu tala. Te tala le whaitoa i le ono le afiafi, pa fianga tui sa mau pen i le po atoa, te tala foi ma le tatu pā. Whaafia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Manrasco. Whafsio tai mai lisi mo saupukin i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valuvalu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valuvalu. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se a inga, e sili lona tau i penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sulua. O le a maua isi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Taimi le mai loas por vanu minuto o te ane tuna tasi tau tua le Radio Samoa su 5 e matolu amo por clamere Tanoa Ava sui torang poi se uso ia Pianga ia lea tau sa mea eo Harrington staivi toi po mai poi por asung poran tau tua ia pa tai ne tu mo ne noa tātou te maputai po le asto na i te tonu lo manu ia manu tātou tunu te pa tā lofa atu Ile a tōru tātou tunu o mai lawa I maunga maulunga pa ia se o au pia toi titi tā lofa lawa. Ma lorfo lau pia ia deli tātou tu aum tu wale lon tolu o aso le masina o meru o oro 5. Io e, deu kako o aku. Io e, o la po le mas, o la skoru o me, o le kalanga e, peipo ia sua i, o la skoru o me, ara ua o ia o kitopa, leo was tolu me, masina lon 5 o le lua oro 5, toi pata lofa tuai, o atono e mamau, ia me spoi, ia au ke nani manu tutua, oi leo whengari mea tato, pia le atua lo pa no manu, ia wasa mo ata, ia o manu ia po ta pelang poi, hanga ia tu mo sa pati, fola le tana le lei, a Yesu ki riso, mo ni nganga ia ina mo ia mlon malo patalo patu na yo tu asina sina tano faila ta po inga ia ngani le ia mo pelo to so fotoro il tino fa sili le nganga to fim tu bana a weleli ton to sa inga na sura ta yo o mai lava le fiafi an lofa te le atu mo to tu asin sina ia mo po de mafan fano le ia ta to anga ia tu to maru lu lo van fo ia tu ma mis fo ia ne tu ta tu no pia ia sa mo na lo le at pasifika ia mana tu la utalo se ta tu tu no mano sa mo o atu langa lo ia o le talo ma lo se tu fatasi o tu pingano ta tu talo tu fatasi le tu e tali le tua e whapifia ina o tō pirngalo mō tātou loto whangalo ia tua na imanisi o pōpanga ia le se me e lilo le tir whangapa ia le tua tātou te oa le li pasili le li e tali lo tātou tua whapifia ina o tō pirngalo mō tātou loto a e munu ia lama le tātou wholaunga mua au muli aulo tātou tua ilo tō soifua mō tātou wona
Patana watu ya mina reta mo nanu kano fai. Mano lama tau tua ino le Radio Samoa, one of the best radio station. Kano fai, patana watu lau sungone ni awa o taito. Tai o lo maputa atu I Texas. O leo watahane wanu lea fiafi. Lea la umamako ngāru kano fai. Mina reta mo nanu all the way from Texas. Ia alofa te le hatu. Tai maputa mai ya maise le. Rangranga mai le tautua le Radio Samoa. Ia le alama stau pai ato le Radio Samoa. A whaamaria ino to pinangara tunu mama le turu. Ele maua isa mātou vi inga. Po ili vi inga I le atua. Ele mātou tautu atu. E whatalofa atu. Ia tunu mau. Tai mina reta mo nanu. Ia Marcelina Brown. Tai mapta mai. Ia pena po ia sange si osi mra inga. Lop te le atu. Manotu to tasi aloha. Ia o whea ia nga. Hawaii a. Le o la ie. Lo inga ke le i o I Hawaii a. Ma e se unga whai la ie maa kai ho. Kau le po. Ke le whale inga ngai le se meke po le. Umolo whai uro le supo maa ngai a Pearl Harbor. Awola. A toa tino le tama. Pa bale le fua semi o a mai. Sini Australia. O ngai maa ngai a po le kau ngai sini a. Vale le fua semi mara ainga fa tai sei aute mara ainga fa tai ma no foi ya lo fa tai sei aute mara ainga lo fa ma lo lava ma puta mai singa leo ya pa pe foi mai la to uma la lo ma puta mai tau tu are Radio Samoa sulima iva tolu a mo mia for the weekend le manu tato no manu po la singa o le aso. O le aso ta maa po le aso tina kano pai. No
upele Vai ngocho le lai le tama fusa Oje jojo Selili sama-sama yo baktafa E faile mabainga Ole alofa Apai ai mucho Lene yolala Ya eiloa ono Nanganga Maona fai Waja Wachala Okche Chota Selili Sama Sama Yom Tafa Tafa Afai La Foye Letaya I Ame Olela Nama Chala Lona Funga Ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma Ifoi maleo leo Maoi a utofa Afai la foie letaya I ame Olela Nama chala lona funga Ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma Ifoi maleo leo Maoi a utofa Vailema Vailonga Se lo falta Iai ile Neiola Nile Manileng Ile chama fuchanga Awa ile choy talano Ile pala pala Ngana Lukne changa cha Waile la le wale le soy fuanga Le chava aselu Cha cha fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani Afai la foie letaya I ame olela Nama chala lona funga Ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma Ifoi maleo leo Maoi a utofa Afai la foie letaya I ame olela Nama chala lona funga Ulena Malesinga singa mau eia Teaia so uma Ifoi maleo leo Maoi a utofa La upele Vai ngocho le lai le tama fusa Oje jojo Selili sama-sama yo baktafa
Se fo maria paunga tai longo e pule io ai lo saudi sama pule o le lanu sama o le biole o le mu e Americana fai lesi me ano patina se tonu o tina a lupe tonu ainga o le ola pae male audi e audi ngai lau tina e mana tua pe tato tama e tai mi papena ona lolo wati munga matangi langona le pautua le nei langona le pa i mai e o tato tina e me spo lo ainga e mana tua pe tina o mare la langi pe lava e ma puta mai ai alo fata to moto mo moni lo to so fu fata no inga le aso o tuli matai pe o to pinangano ia iai file mua le ni ia tō mua le aso i le fia mai le ato sa atu ana whaamnianga ia ma tō mua pēna mānosi poto marata mai o anga baa o fua ia te o tō tina o le ola i te tono ainga pae ma le auli so se pa la tonga pio anga o nuu malo ia mai e au ore ngai lau tina ia lofa te le atu manuia la tō waso e le nawa yaso ia o isi taimi ese taimi e whaamnia ai ia so tina i tonu po o le tunu u tātou nopia ia e tātou no nofo ai ia lofa te le atu tina o malamo le lanulangi manuia la tō waso au dia le manuia i inga e po i le atua surono minute tāne tu lai lua nau tātou tala i vai whanua ia e staimi o la maloloi foi po le tai no tonu no ni sio po fuanga po penga ia le watu o foi po kalama le sona to ia pa tai sa mo la ta po inga tu asin sina la penga le tofi pa tai tele la vo fai vai ta po ia e mria ia nga le mo se weekend fi le mu ma ia te ia mai se po sa pati manuia tato tupi tau fau tau mafa whanea, malo whaatai. Se iau te male ainga whaatai tele lawa o le pone. Lofa te le atu mulia po le weekend, whaavale le pua semi, male ainga lo maputa mai. Sini Australia, sina leo, ia masiona tuatina, ia lo salia, ma pali sina, ia lo maputa mai, whaatai mau pamnianga, ma lotu o tasi o lo eva mai wai pao, ia wai o ile mo wai le luau parusami mare fuau yo ke oro ia wai kompo yo ke sau em fuau li ma ngai ia mara parusami ia family skumalo eat to live not live to eat ia for my eat healthy ia tau mafa ia masango fie tau mafa lengi ia ma ai tau mawhai ke iloa e mau aile soi fua manuia e o ka pisia ka roki wai wale mangai ke leo o tau mawhai mai e tātou te tau samim tātou ai ai ia mai kau mawhai lengi mo singa wha marastino e sen manaia ia malei pu vai poipo a war kau kuka kou i meo vai so malie e ma maulunga suka ia le lama pai te tasi ar so i fo mo na mai le pai fo tato te tano i le tua mai mano si mo le ia ngopo ka ko so pai lo to so i fo mo tato ola ia lo fa te le atu mo to pamlia fo i le fo ua le opol silfia ma sin fo nenga solo ai le fo no i manua pe on silfia to sanga o malava ia anga le ta pena toi fo le afenga venga sunga i toi ina pare tua sunga i fapenga pare tua me spo fionga ja kono pare tua le afenga venga a toi kane sia fia le ngata i nei auto ne o atu mau ya le lava ua ta pena fo i fontanga mole malai tele tonu i manua ya ta tonu e fa mo ne tua me oma tato te o le li so ni mai mamau ala mamau basa fa mo tunga mauli e lia lunga le a lo tato fa to tua ma le tato taliton e tau taia Yesu e o tato wa taimi tato te ai na pai tato te ai stai mo luma
saunia fo ele i taimi tātou e maputai. Lan pai salamo e leo le i lo fafo mano fale. Manuia pai ngā mananga. Manuia fo leo sunga fono. E le lau moa e manua o silfia. Ia, maua ni o tau whingalo. Ia wane pai tele lo ia ia opu tonu. Ka le sia o ao. O wane ngā benga pa ia le tua. Lo pāpane le manuai. Au whingan benga ia maua ni a nganga mo ia malon malo. Ia, le ngata i lea, ia o nispo e kānesia, e le o māu atu, le alama e usu whaatasi e usu ngā pono, ia, tau tai e su, pai ngā malanga mpātau nuina, le manuia usu ngā pono, vo ne tau sanga, ia, mua au mule au lo tātou atua, i pai ngā malanga, manuia usu ngā pono. Alua neo sa umalanga
Wha toa uma o tātou tui pui pui ar kōwiti te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi re kōwiti le wau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga, e whautua ina le whai ora tui pui pui ar kōwiti mo tangata uma ua 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar kōwiti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ia i la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei i le aso iwa o me i le afo le sulua. O le a maua esi mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa. O Tanoa Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua lata mai le Mother's Day. Auana i atu ngalulo ma fau se mea alofa mo mama. A visa o e whaatawhau i le Mother's Day Dine and Dance Dinner ale tui sa mau Manhattan. E te whiu e tau mawha, tele seafood, ma le tele o tu ai ngā mea ai e te whili ai. E na o le 5 se fudu tāla. Te tala le whai toa i le ono lea fiafi, pa fianga tui sa mau band i le po atoa, te tala fo i ma le tātou pā. Wha fia mama i le nei Mother's Day i le tui sa mau Manhattan. Tua tusi, iwa whatasi a Dominion Road i Manrasco. Pa fsio tai mai lisi mo sau pukin i le olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu. Olua tasi, o iwa tasi, o fitu o valu.
Radio Samoa. Taslima Ava Tolu. Amo. In this update, the polls aren't promising for Australian opposition leader Peter Dutton this federal election day, but he is holding out hope. ABC reports 8.5 million have already voted, while the rest are now queuing up across Australia to have their say. Current Prime Minister Anthony Albanese is tipped to be re-elected with a predicted 52.5% lead. But Dutton told Sky he isn't giving up. We're ready to go. There's a huge feeling out there on the pre-polling, and we've listened to the candidates, and there is a move. This is an opportunity to get our country back on track. Prince Harry says he's gutted at the outcome of his latest legal battle. The Duke of Sussex has lost his appeal regarding the level of security he is entitled to in the UK. His security was downgraded in 2020 after he stopped being a working royal. Prince Harry says he thought the appeal would go his way. The decision has been a surprise as well as not a surprise. So for the time being, it's impossible for me to take my family back to the UK. He says he wants to reconcile with his family, saying he doesn't know how much longer his father, King Charles, has left. Prominent businessman, author and former politician Sir Bob Jones has died in Wellington after a brief illness, aged 85. Jones formed the New Zealand Party in 1983, which stood for 10 years. He received a knighthood in 1989 for services to business management and the community. TV presenter Kevin Milne said he will be remembered as a terrific writer. Wellington already feels all the more grey for his passing. iPhones to be sold in the US will no longer be made in China as a result of Trump's tariffs. Apple's shifting its supply chain to India and Vietnam, while the rest of the world's stock will remain in China. Tech expert Paul Stenhouse told Jack Tame imports going forward will be exempt from tariffs under Trump's carve-out for electronic goods. This is sort of like the one quarter where Apple's going to have to eat it at $900 million US dollars. My gosh. That's news. In sport, Black Ferns Sevens coach Corey Sweeney has leapt to the defence of the new World Series format. Seven coaching great Sir Gordon Titchens has labelled the reduced season and three-tier structure as confusing and backwards.
But Sweeney is pleased to at least have certainty and says a condensed season with a major finals weekend will create more pressure cooker situations. When you have pinnacle events, standalone events, it replicates Olympics. It gives us plenty of practice leading into the Olympics in 2028. So there's certainly some positive in the format for us. It's do or die for Kiwi basketballer Stephen Adams and his Houston Rockets on the road in the NBA playoffs against the Golden State Warriors. Their hosts lead the best-of-7 Western Conference first-round series 3-2. Play is underway in San Francisco. That's sport. I'm Sandy Hodge. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Oceania Career Academy, Saudi! Lako kaula kaua! Hei ana whai! Oase lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai, o le OCA e au tauina ai o e imtata e sese, maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovaru se lau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa, o o salmasinga fale lua Team Toidolo o le loia Samoa. Fapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so ngā visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu faal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Faftai. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangele, a wa whātau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona te tongi i le tātou ofisa i Mangele, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
Talofa Samoa wa ule nei o kasu tialo awale sui alingila wa le kio aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela One my vai
Si pangmania senga ya waino yo e seulo polonga ya male oli e neli. Si pangmania aleluia wo September to in ne pai banga le oni. Ina wa tula marta to tai mila wa sulima belu te te ai le tulai lua pen pa po maro le tunu au na tu o tato talai vai panua ngana pero ta nia spa ponga pe ta le tu lai to ia mo pa ma vai to. Pata lofa tu ma lofa tu to fine a mina reta monando leva le fi ala evo mai ai no mau o le pitono o Fruitable Texas ia au te ala balu po aptai to fine mina reta monando lofa te atu pam niene ni au mau ai na tunu mau ia ma ai to ma tala I me no fiano e pa tai mo fam lianga mai o le la mai ma wa to ma puta mai ya pa fam li ina fo le to pa ponga mai to no mai por klame le to to ale radio Samoa ya pe la no fa ya to e ma longa vi inga fo I le to ya tu ma per fa ta va yo ma to ngata lo fa tu me na reta morano mo to umlaba o lo ma puta mai to no ma no to do si mai Hawaii ya lo pele atu ai fo I mi sino leo ya so tu atira lopte le atu ma lo lava ma puta mai ya ma lo le atu tina ya leo nga upu to muli kana fai ma puta mai Brisbane Australia te tono nai ma fana ia Brisbane Australia la to wa tau e ma na ya leo nga upu to muli lopte le atu ya or tina ma le ngani ya manuia fo I le weekend pa taro pa tina ya Taringa ya na lauta wa sa pepe tuli mai Hendon Avenue I Marabet pa tai ma to mai alo sina ati ya mai la to malaba ya amelia pa mo na ka lo fa ya ma no la mar sa bali mo ma no fo I mo ngai wa ni o mata I o le mai la no esel ma ngai lo te la tu no tu ai ma tu no ma so au kilani ya manu tu ai le wa so fitu miru te ale tu lai lua e o le por silfia la so tina lumna o le tau banga le radio Samoa mo le nei tau sanga pa mai e sa o le lei mam o le ase tala e o po mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga wa vai dan manga ya melo pa kwai o tina pa ma la audi e o fatu popula nei tonu ainga pa mai Fautuanga e mawhai ono whapea. Mua le tua I so se mea e te whaia. Wai ma aina le maa ngai ara fautuanga. Mai ati nā. Ata maiti. E ama tātou uma. E le ase si mea I talatu o le fautuanga le usau. Wha mua le tua I lau soifua. Ma le ola o tau tamamteine. E ana wha popa I leo nisi mea murimuri mai. Ia e wha mua le tua na e maua leo me le lei. Pe mai le fautuanga mo moatina, pa mua le tua I so se mea, e te whaia, lua, ia maupea, le ava, ma le whaanoalo, I so se tangata, wai vai. Pea lava I te anu, ei tama ma le teine, ie whaanoalo. Ese le mana ia, respect. Au e te nau tele I lau telefoni, whai ma wha mano lolo ma fau. Wai wha aukara le manga ia lau sau sao ati nare me tauna whai, ia la bea koe whai maisi. Ala koe foi maka ma ko de pautuanga le wa metina ka ko uma e ka dia foi ya ne foi me wo kele a kele fongia le foi ka ku spa ia yang pa mano no le no ma fa foi ka ku spa ia this time to anga e ta talo ia po I ma le poto o ka vai le mana e te pesilia I le atu te au ngangi le atu e au ma le poto tato mnati a Solomona le tupu na bala aua le poto e pa masino e lonu. E le bala aua Solomona I se isi mea. Ai sa umai mea. Ai le yo e le si le fia le tupo Solomona. Ai nga bala aua nga le poto e pa masino. Au si le fia e le atua le pina ngalo le tupo Solomona. Mai le poto e pa masino. Ai mai le poto e le sisi karako le sisi karamai. Ese le manea. Po le alama le fautuanga po le ote mam karia. E sau mai le alofa ma le nau ia e manuia. O kai, sorry.
Mātango fie pautuanga sawi atina. Pe oke, pe sasa le saru kua ngiu, o le alofa le na, ia e manuia lorumna. Vai vai, ka ua ke le sasa e whamai. Ia vai, mele u mako sika e vo, sau e vo i mako. Nio, pe kau ia mare adi. Nio, kau i mare amo. Ai vai lea o ngā mare sika i kadia. Kadia o mea ume manuia i lorumna. Ia lua minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoan.co.nz mama. O hawa ai la de manga ia. O le awhai se i le asoiba o me i le afol sulua. O le a mawai se mea alofa mo le tina o le ainga. Wa te tala nei le amanoa au e te whaatuai. Ia manu via tele le aso tina o maa le lalalangi. Mai le pūrenga le Radio Samoa. Manu ia o tau tina. O le nā. O ko ngi fautua. Ala ko ma ko ma ko. Ya to pa dalo pa to nei mai nga foi o le fiafi po le o le sto na le sto lo me lo o lo ni ma. Pe la ba ma puta mai ai ia ma ua mai lo fa to va. Ya to pa ta lo fa to nei mai nga o li ma no le pane ma no le sai la to fe ngai nga venga lo ma ua mai le tau tua le Radio Samoa. Me nga le fa ia ma ko le ku musika. Ia ma mai lo venga. E o nga mo se le anto to le ma no si. Suia mai ai o tinga. Ia suia mai lo wika i leisi. Au ke ika fo leisi. Ai e lofa atu. Peo ngā lofa ia oe lapa. Wale mangai. No fo fiaro pani. Ia toi pata lofa toi taito. Au ki lani manu tutu a oe o tuno e mao. A lofa tele atu. Anu ia lava le tātou fo launga. I le lofa o le atua. Pata lofa se oso i anta o ipu i froten. Mare a inga o lo eva mai o Utah, Oka, Amerika. Aso paraile o to. Ale o asto na i mātou tau ipu. Pa pe ma kere o mai kau i aso Amerika. E mua hori mako sa. Ia, kai ala sa mātou. Asto na i o to. E oe, nu au saro pati. Wai leo mai whakasia. Ka mai California. Lopa atu nu au saro pati. Pa te te le lama. Ua lama lang mai i le aso ma le aso tātou whiloa i pe tārsanga lo tātou wala balai a lo fatu. Leo mai i Amerika a le whakapa. Ia lewa pātala patu ia se ani i mani atoa Sam Ripley ka lo whae o amai a lo fatu. Se ani i mani atoa Sam Ripley ma lo lewa le whiloa i lo wha. Tā lofa mai San Francisco, California. Ia lofa te latu mo tō whapatau. Mō ne amanoa, ne voi taimi ma puta mai Amerika ma tunu e mau. Ia mai se tō whine, Minareta, Monanu, o eva mai Texas, o lewa le api api. Ia lai whai mai mānai ia kere pōkala me taitu. Ia lai whamangu ia mai, ia kia. Whapatai, Minareta, lofa tu a ori tō whine, puafuanga mga wenga o whiangai. Nā, leo wa loa su tolu birute wa te aide loa whamanu nua. Porque ora koru o marani si ora tolu ia o ma vai atu e nei pofuanga foi ia whengai e foi le fiafia whaptai te le lava Samoa pe lamapai atu e le lava langona o taito e whamili ina rau tāpua ina o au se au ono whata wa la wha i le atua pa lava atu sau langona ina ia whaamalia ina rau tāpua inga whaptai te le lava lo tō wanga le lei ma lo tō wala lofa mai. Pasikalia, wika lo fai, la waiva mai mana ainga, sa oao, pasikalia, lo eva mai fo Utah, Amerika lofa tele atu, ya, mano lamba loto mau, bano ia mana ainga, lo eva mai France, sorry, nga uma mau, sorry, amu ia ka ika, sorry, ore kana ngua ku ia kongo maru ngi kai, nioe, ia o misi asa ver kana ngua ku i France, kana ngua i Utah, kana ngua ku i Texas in me feo ia kamo ia ka poe ia matuno ma o ia ba lo tu sele li so tato mia alofa te lato moto pese de alofa to ito to pela mo ma puta mai ai pu nai sa via va ku me alofa la so tina.
tatalu o edia ile mafutanga faipea o e mau so semea afai lava ua e sola tia I itapeli o se bolonga ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so alofa Tatalu o edia ile mafutanga faipea o e mau so semea afai lava ua e sola tia I itapeli o se bolonga ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so alofa na maulaki le fina ngalo ele sewa ole atuele fo ifanwa o ualofana ua umaijawa jalo kailo ufia fia ole angat tatalu o edia ile mafutanga faipea o e mau so semea afai lava ua e sola tia I itapeli o se bolonga ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so alofa ai ui ilea o e lava ma so Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa.
Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa wha taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O wha tau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whantalanga. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai la tō uma. Le whāna oe, ua latsa mai le aso whapitoa o tina. O le asa o mea lofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le sei I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi 5 tolu, amo. Say Mali, you my ya oe, for
Eva Malipese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima iwa toru a mo Samoa i amanuia le nei aso. David le vai lua spulu minute o na tā neo nei tunai tolu. Tā tolu au nau tātou tala i vai panoa ngā Peretania tolu ngai leo stau tua. No ni se fo fuanga ma no ro to ma no ta to no pa ta ro tu no sa ro pati pa te tele la ma puta mai ma la inga sa ni fo i mo le weekend pa tai mau lo to ma puta mai e pa tai lo to te ni no lo pa ta vai mo to ma la ma mo lo to ma puta mai ai ya vi ia le li pe fo ia se ani ma ni to Sam Ripley ya ma no la pa tai ma ni fo lo ma puta mai e America pe fo ia sa wao Pascalia lo maputa mai fo i Amerika lo tene atu lo to mau balo ia mau a me lo maputa mai ai ano pai to pinea minareta mo nanu papta tele na tai mo fam lianga ana basta un pai au ona ia pa ia mo vi inga le tua ai papta maputa mai una o level e pia fina i Texas ia lo maputa mai lava minareta
mo nanu ia mo to umarama saunia le li se isi po ilau lau ta tai mo fa nyanga mai le tautua le porenga le radio Samoa ma ia tuno e mama ia la ngona fa tau ba le ona ma bibi le tua ia ono ngan wenga le lei mato fa ia moron venga lo patu mina reta mo nanu pe no pe siaso ia lo patu foi nisel malo le tunu o lo pena Yvonne Hockner ma puta mai ia pena po ia Susie Staples ia olena o musika e au ngatele me o musika ia te au pe ola nganga po nai tom paia tu inatu e ia inisi o lo fia ngai mga ngase o tino e fia maua ni musika file mo ma so maria po le ina ia suia mai o lato ti nga fia ngai ma ngase o tino alofa te le atu moto so se moto ngase moto malawa alofa atu si le fia le i me uma te talo lama lana pa mano longa alofa ngia ma pa yatu le ngata le atu no e mau pe lama ma pa ti ai ya alofa le i manana pa mano longa e pa yatu pa yane pa ifo mo le manos tanto chao ngā mo ia malona pina ngalo alofa te le atu ni se aingo pe ngai pa no anga o ni se pele ma tanga o mo se malanga maniu pa ma se le anga o le ri lofa te atu ia te tonu tato anga et fo i le weekend ia ma sauninga o le sapati o momo ni so e kane si o le so ia pa ni sapati ni se kane si le so ni so e kane si o taia ia tato tapo i le atu e tas o ni o tato pa msino i le tu mo le tu ia o lofi ngala mo o doto e fia sila ia ileri na lama so o le so tino le le fia sila ia ileri tu lo vo ngan fia sila ne tu po feo ia lofi ngala po tu watu po yesi si meu fasili ia te o nisi meu la ia fa muli o ia tato te mo ala manuia ia mo tato uma tato te wha mua ne atu. Ai te pau tuanga tinane ngā mai ngai abe ngai ka maiki. Wha mua ne atu oi me umona e maua ne o manuia. Ia lofa tene atu le atoro tato. Tano, au whaingara venga to stofia le atua. So se to bine manole, lava pane. Whita i tunga fo i la o tō ngānu. Venga fola matana. Ia maua ni a nganga mo i amrona mano. Lofa atu. Manuia sauni atu po i mora sa pati a tai au. Ole tūlanga whanele le baba ai pēa mare alofa te tonu ele se teimile o tūpu ai mea i o sono tea nei whai a onga a e langona o tua e maise o lim te mai tai po ma ia te aua ia e le pape o whai ato se situ e tawana amere wha mua ia te au ia lim te mai tai po ma ia aua tangi sa atu ono le lavo lato tong ia te aua o te pi ia mai tauna si le pape o whako fia pure po se situna ai la ngona i o tau pina ngana mo tātou loto lai po e fia mau e lato e ao ma le po o ne seimi 24 service e le mano lo ai lai sau lato tong e le lava e le tusai manato o mo taimia nganu nue sila la Samoa le atu pe le pape o whako o na tātou le la bene isi o tātou po mai Samoa na teine Samoa le o toi anga i atu no e mau Australia i manisi o atu no le o anga i atu iai ono lea o le labo o lato tong i tu tono ni sila ai mai se labo po mai o leo atu o tari ngana isi ngase o tu e fiu e whatani pe mai taitu mātou o atu tai au le vanu. Ai maua le fō mai, ko iki koe o le vanu le pō. O kau kai tāna pēo pātu ia. Iai pēa lea lofo le li. O no le lama fō mai. Ia wa loto alfo mai no whanofo o le fianu. E whai asanga isi, excuses po dene, e mano loi. Wa o makaimi sa o lato, ai le tusai ma lato to. Ia lofa ne ni e taulu ia ia maua le nganga le manoma la tolo va pena taim tani i tūranga pe le whaingo tutongi so sem tata ngan wenga o whenga emta ngan wenga ma loma niseo ngan wenga le leo whai ia lofa
ia matu le nganga le li si e tutongi ia a pai lai lusi a po anga e tunu e mamau au skadia o le makua le lei au tutongi o li im te matai po mai fa ia onga malo le malo so se kungia i o skadia na utori tonu o tatanga a ka ko po le nai fa ia onga le soro te papia ia e moa kunga fa mariska mano peanuts money fa me o ko le kai na vala ko singa o au papia na tu de manu lu e alu soro te more money ia pangane ia mana tuane lau tano sa mora tu pele li im te mai tai po mai malu le malo ia pape po ia li im te mai tai fa ia onga a pe o nganu benga ia o te tuli matai ia ulato e le fa ngofie si o ni mai langa ia fa ia onga o le si e fa ia e o ina alon fa na o tatou le matu ia o le lava mai fo mai mali tai fo mai tono so se motanga sanga se ia ka ko tu lo o le mana mai lunga pule mai lunga ne tu e o mai fo mai o makua inga se tama se tina se uso se tuangane se tu fini ia mana tu ane lau tano fa mole ia name ta wa tau mwhai atu lātou, le wana se solo te e taluwaia, pole vai asore te nei, le im te mai tai fōma, ia lo tu nātou, pole ase tani lātou te maua. Ia lo fa le im tu umusu at pero na lava nganga pa ia i lātou o tai mtani I mole, tau mwhainga o te tongi eo, le whainga o fi, ia mai se lava o le im te mai tai fōma, ia whaia onga, malo. Ia maniso ngā ruenga le im tā tāro ia. Mnuia le tua, tō mō pēr fia marifi le mō le li, wawe mai se tani mai le li, si ai o tō tongi, tau I mara tō tinga aina le au mara pō, sautia le pō la aina le au. Whaptai loto mau wāru ia o lava musika so mari au rak ia o ngāpo, ia pai o mawhanga aduenga o Farani, o France le hewa mai ai, maputa mai tina ia no tō mau, manu ia whamlianga mai a tātou nei, ia lopa tane atu. Mai ana I pespenga ia, o na wina toele o tātou tana I vai panua, manuia lama le aso nai tina, whamnuia le atua, ia te o tō, maora tō manosi, e le tino sili le nganga. Tō, tā whai ioi o ngā rurua tōno mauta malawa, so sem tātā, kā le siamano, whala tonga, ia mai se o pia lava I wala winai o tō I ngā ruenga, ia I pele a lofa le li mwhamria le atua.
Hello? Hello, son. Iya. Oi. O amai. O le manuia lava. O mani ka mai. Le manguia fo. Ai fenga le ngasi singe a. Ia o le fa kwa manga ba mai. Na lo lava. Ya, na ke lo le ya ti dia kulo shau kinga ya. E se me ngai wala au mai e. Ya wa makwa le lo a po le ale me a ka mo ia. Ke le ngi mo fala velade. Yo le foi ma ke sa I ma ko ngi. Oh. Ya ole me ale wa makai ma ko malos. Ya le o video ko ai sa sa swami sa ka mo foi family. Ele mo selling. Ele mo selling. Le kau kongi pide ko me kia onga. Amore mo le sa ka. Ma le kelo le me fa yo lo fa. Ma ko kire yo mai ngai fa ya ku fa le da. Ko fa. Alua sole olanga wai maua fanganu yanga. Alanga tu inu ifa folo fa moe moenga. Ete tunga lo si mai iso mana onga. Oi a ole nei wa eta o itai se esili leona. Ai uangalo ya oe le mama na utu ilo utu. Ai uangalo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu. Oi a ole nei wa ela fo mai na tala. E tinga ilo loto malo uanganga. Te taui a oele ma faina motutu le mafutanga. Se ilo ngai tu I follow tino I lalo le pala pala. Ona motu sia lea o lata uanga fa ile ne yolanga. E vai ngata o e nai sau ilo une manava. Ai uanga loya Alo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu. Oi a ole nei wa ela fo mai na tala. E tinga ilo loto malo uanganga. Sau oe sia utama e failo fia fianga. O tele toi vili atua e so fale pamaa. Ia manu ia olo o langa mama wa sofia fianga. Alo faanga e vatu si o tina I Samoana. Ai uangalo ya oe mama no tu ilo muta I mata. Alo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu. Sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala. Mata ilo loto malo uanganga. Ai uangalo ya oe tai alo ya oe pe ai tangi mai waifi ya susu. Sia utai a ole nei wa ela fo mai na tala. Mata ilo loto malo uanganga. Itinga ilo loto malo uanganga. Ana il pese o ne ngano le alo for matua pe lava tato te yai tu ua a inga lau ele na e soifua e ai mo la e taito manatua pe susu e pe lo fa manama ba ai na yo matua lo fa mune mai matatalo mai mo tato e mai se o si o tato no
Manuia le weekend sa mo le tonu pele la to umana mana mapta mai mapta tele la vale anga lei ono po panga poi penga me aso le la tato tau ma mai ai o le asa ngana vale tau te mani so po tu se ta la taito o te pato esea pa mo la lo atu le malo le tato tu no fa mangalo mane au ona patau ba tato sia pea tato il per fanni o per ngano le lo tato tu pa ni ni tato fo longa ni langa tu sapati tu fitau fao tau mapa parenga tap sa ina ai lo to so formo tato vola parenga le u poleola sulu yo tato bai o le mal malama yo tato bai lo tu sa so tato ni le weekend ni al sapati lo potelazio tina ya tu mapa ta loto teleni Taito te loto e ona soifua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I."
In this update, the shadow of US President Donald Trump is looming over Australia's federal election as voters take to the polls. Current Prime Minister Anthony Albanese is the favourite, with a predicted 52.5% lead over the opposition leader, Peter Dutton. The BBC's Steve Lai says uncertainty over Trump's policies are playing a part, with voters cautious of major political changes. We've seen how it affected the Canadian election, and there are concerns in Australia as well that American politics and conservatism in particular is creeping into politics here as well. Insurance companies are preparing for claims to start rolling in after this week's wild weather. Heavy rains caused flooding and landslides in Canterbury, which caused a state of emergency declared for Christchurch and Banks Peninsula, while Wellington saw extreme winds on Thursday with roofs lifted and power lines downed. Insurance Council Chief Executive Chris Farfoy says the more information those affected can gather before making a claim, the better. Keep records, keep receipts, take photos, and if you've got any questions of your insurer before you make a claim, please know that they're ready and happy to take questions so we can get you back up on your feet. The Akaroa Highway has reopened as the clear-up in Canterbury continues following this week's heavy rainfall. The deluge started on Wednesday, causing havoc, flooding areas, creating slips and closing roads. Christchurch and Banks Peninsula remain in a state of emergency. Football's becoming a common language connecting Auckland's flagship team with its community. Auckland FC's drawing in tens of thousands of supporters in its first season, likely spurred on by its top spot on the A-League table. Team boss Nick Becker says he's been blown away by the number of fans, ranging from families and kids coming along to watch the games, along with the hardcore supporters at the heart of it all. He says the players love being in front of a home crowd. You know, the fact that the stands are all full, they love the port and the support, the noise, the passion, the colour that they bring, the atmosphere that they drive. That's news. In sport, Auckland FC coach Steve Corica expects tonight will be one of the most explosive in A-League men's football history. 3 back-to-back matches will determine which side finish second to the Black Knights, earn qualification for the Asian Champions League and get a week off before the semi-finals. Auckland FC's opponents, Western United, are one of those teams. Corica says the scenarios make for a compelling competition and he can't wait. You know, 3 teams got an opportunity to finish second, and that's really important for them because they go into the Champions League as well, because we can't go into it. The opportunity of that, the opportunity of having that week off as well. 2 international rugby and the Pacific Force Series is kicked off in Kansas with a grudge women's match. Canada beating the USA 26-14. That's sport. I'm Sandy Hodge. Talofa Samoa. Wa ule ne yo ka sputialo. Awal suya ngila wa le kio. Ai eva mai